ikisharirizo kugeza kubabazwa nuko wanyu bamugiriye neza. Uracyari umuntu ukibabazwa nuko undi none se tishimye kuba bahinduriye bose ku buzima turi kumwe nawe none zegwa rya. Haleluya. Itumitaragizwa n'umuryango. Niyo mpamvu itumira mu gutagwa imishukushuku. Paulo yari kwakubitwa imishukushuku Kanamba we. Agafungwa igitondo n'umugoroba papa. Agatukwa muri quartier yageramo bagahamagara ngo abagabo 40 bakicara. Uzosoma igitabo cy'Abakorinto ngo basaga 40 ngo baricara ngo baravuga ngo ntituzorya ntituzanywa ngo tutarabona intumbi yande ya Paulo. Kuba intumwa ya Kristo sa mafie, kuba intumwa ya Kristo no kwakira imijugujugu. Akikaya Mongolo banda kubitira mu kabase da Sike ngo bageze hagati baranyanga lakini tutaenda mbinguni ijuru ntirizotwa hakika ya Mungu barananga baravuga ngo ntibashaka mubo bakeneye tindimo kuko sinahamagawe n'umuryango ndi ntumwa yahamagawe na Kristo kumwe yandisa aravuga ngo se ngo gwereka bavuga ngo akumbuye Magufuri na Pahoro ngo bamubwira gufa ngo ubunyine ngo yo kwemera nangwatsa ari umuntu w'umukristo kirarira ku ijoro ngo yofa mbikunde sangwa simbikunde nzofa. Ico kandi kintu kitaza gihinduka kidasaba $1 ta makitamo ico cyo nushaka ucemera ubu mupagani ubu mukristo rendez-vous n'urusoro nabonye cyandika kantu kurubuga ndaseka cyane sinasubiza tako none ndahumiwe. Mwami Yesu cubahiro nikibi cawe abakuru n'abato bateraniye hano tukaba duteranye tugiye kumva ijambo ryawe. Emera uzubane natwe kandi ufungura amatwi y'imitima udushoboze ndabari twe umvikane wowe mu izina rya Yesu amen. Yesu ashimwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya umuhagarikizi aduhaye. Imana idufashe tukoreshe nk'uko bikwiriye. Yesu ashimwe. Dushimiye ko abantu uyu munsi bafite nk'ubunebwe bwo kwakira. Bwana sifiwe. Ninya wakire niko kwiza niho bigenda neza. Dushimiye ubuyobozi bw'abanaziri bayobozi bahari kuduha uno mwanya. Imana ibaheze umugisha. Turashimira mushumba maze kutugezaho ijambo ry'Imana umuntu guhitamo mugabane wiwe. Imana iguheze umugisha. Ndashima muri rusange inshuti n'abavandimwe turi hano duhuriye hano. Imana ibaheze umugisha. Eka ruboneka tambuke hano akaririmbo turirimbe gatoya kari mu nyigisho ndibwigisha. Nakanyambo natambuke hari Karinda natambuke na abi Nairobi natambuke iwacu muri Kenya mutambuke. Warimutse na mwene data arundi wa Nairobi usigaye wicaye tawe n'umucuranzi no wa Nairobi. Sinzi shobora kuba yari yandikishije ina
Katika maono Paulo aliona mtu akimuita Paulo uje, Paulo uje, Paulo uje, uje Makedonia, Paulo uje, uje Makedonia. Amina we Paulo uje, Paulo uje Makedonia. Filipo naye katelemuka kwenda Samaria. Filipo naye katelemuka kwenda Samaria. Paulo uje, uje Makedonia. Amina we Paulo uje, uje Makedonia. Amina we Paulo uje, uje Makedonia. Amina we Paulo uje. Na sisi leo tunahubiri kwa taifa lote la Mungu. Na sisi leo tunahubiri kwa taifa lote la Mungu. Paulo uje, uje Makedonia. Amina we Paulo uje, uje Makedonia. Amina we Paulo uje Makedonia.
chini. Mungu awabariki sana. Sisi leo tunahubiri kwa taifa lote la Mungu. Aheze bose ko mikoro ruboneka gumaniriya nta kibazo. Ai! Mataifa yote ya Mungu we. Yote ya Mungu. Katika maono Paulo aliona. Mungu akimuita we. Woo! Katika maono Paulo aliona. Mungu akimuita. Paulo uje we. Paulo uje. Paulo uje we. Amina we. Paulo uje. Amen. Hallelujah. Mwiki hasi umutima uyu munsi wanemeje kuvuga kuri Paulo. Kwenda Samaria. Filipo naye katelemuka kwenda Samaria. Amen. Zanyitura Imana gumugisha. Bwana Safiyo. Niritiririje ubundi nari kwigisha muhagaza aha. Ariko kubw'impamvu zo kwirinda abamedi n'abaperesi tugomba gukoresha ritiririje. Kandi usibye ko nta nico bimbwiye maze kuzakira ta miga yanje yorangira batamvuzeho ijambo kandi aya magambo namenye kuko ari irembo ringeza kwa data. Namenye umunsi w'intambara zanjeho nibwo nza mbona ibisubizo ntigeze kubona. Rero wumva ukeneye intambara kuri nje zinzanire n'inzira ingeza kuri kabisa. Namaze kuzakira sinobanki kigira ngo umuntu ngo yavuze ngo nagize gacya kuko sindararira umwana w'umuntu ijoro kuva nabaho. Sindararira umwana w'umuntu ijoro ngo yambaye neza ngo namandara ndasinziriye cyangwa ngo Imana ihaye Museveni visa ngo namandara kanuye bwamabuca cyo tikizombaho. Rero mu gihe cyo kintu simba mfite uruhuka se mama karandika amandiko tibaza bayakata curanga biga nibyo ibi nibyo umwuka nti mukabikinishe ibi nibyo umwuka zakata Shimmy.
Yesu, 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 Yesu. Ora sarà venia Imbaraga sima curanga ndabwiriza iminota imbaraga sima imbaraga sima imbaraga sima imbaraga simana imbaraga simana imbaraga simana imbaraga simana mw'izina rya Yesu imbaraga simana imbaraga simana mw'izina rya Yesu imbaraga simana imbaraga simana mw'izina rya Yesu 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 imbaraga z'Imana mw'izina rya Yesu reya sorome ya tarama ya sharabakata yama mw'izina rya Yesu izina 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 rya Yesu haleluya. Mungu awabariki sana. Turagushimiye mwami Yesu kubw'imbaraga zawe, turagushimiye mwami Yesu kubw'ubutware bwawe, turagushimiye mwami Yesu kubw'ijwi ryawe, turagushimiye mwami Yesu kubw'imirimo n'ibitangaza. Imbaraga nizigaruke, amavuta ntashire mw'izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Longela riba abantu tibongere kuja hano ko barakandagira umugozi ukagira ibibazo. Bwana sifiwe. Haleluya. Bosco naturebere mu gitabo cy'Abafilipi, ndababwira ibaruwa y'Abafilipi. Katika maono Paulo aliona we Paulo yari aryamye mu nzozi akumva umuntu ukaramuhamagara. Katika maono Paulo aliona. Abatabumva igiswahili. Paulo aryamye ngo asinziriye akumva umuntu yamuhamagara ngo Paulo Paulo ambuka Makedonia turagukeneye. Uko twambutse Kigali Mwuka Wera yaraduhamagaye. Ntabwo twaje kubwa bavandimwe, twaje kubwa Mwuka Wera. Paulo uje Makedonia. Abafilipi wandiko ko Abafilipi igice cya 2 murongo wa 25 kugeza ku wa 27. Bibiliya iravuze ngo aho icyakora nibwira yuko binkwiriye kubatumaho Epafrodite. Zari binkwiriye kuko mbatumaho Epafrodito, mwene data dufatanyije umurimo w'ubusirikare. Mwene data dufatanije umurimo w'ubusirikare. Niwe ntumwa yanyu. Kandi niwe unkorera ibyo nkennye. Izo nkenye. Kuko yabakumburaga mwese. Kubera kuko yabakumburaga mwese. Agahagarika umutima nuko mwumvise yuko yarwaye. Kuko yagwaye. Kurwara koko yari arwaye. Umva rero si ikinyoma mw'Abafilipi. Epafrodito kurwara koko yaragwaye. Ndetse yaragiye no gupfa. Ndetse habuze gatoya ngo apfe. Ariko Imana iramubabarira. Nyamara si we wenyine. Ahubwo nanjye yarambabariye. Ngo ntongerwaho undi mubabaro. Kugira ngo ntagira undi mubabaro kuwo nari mfite. Kuwo nari nsanganywe. Yarari mu ipirizo. Nicyo gituma mutumye mbikunze cyane. Kugira ngo nimwongera kumubona. Muzishimane nanjye. Ngabanya umubabaro. Nuko rero mumwakire mu mwami Yesu. Mwishimye. Kandi abasa n'uwo. Mujye n'umububaha. 30. Rekeraho ngaho. Some Abagalatiya igice cya 1 murongo wa 1.
ibaruwa y'Abagalatiya. Haleluya. Rwandiko rw'Abagalatiya igice cya mbere murongo wa mbere. Microphone yanjye muyizamura. Bibiliya iravuze ngo Pawulo Aha. intumwa itari y'abantu Intumwa itari y'abantu. kandi itatumwe n'umuntu, Kandi itaratumwe n'umuntu. ahubwo yatumwe na Yesu Kristo Ahubwo yatumwe na Yesu Kristo. n'Imana data wa twese yamuzuye. N'Imana data wa twese Yamuzuye. Imana iguheze umugisha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Aya niyo magambo tugiye kuganira. Ngiye kuganira hejuru y'ijambo rivuga ngo intumwa ya Kristo. Intumwa ya Kristo. Ndabisanisha ndavuga urwandiko rw'Abafilipi mvuge n'urwandiko rw'Abagalatiya. Buke nimara nicara. Paulo ntabwo yigeze abona Yesu Kristo. Paulo ntabwo yajanye n'izindi ntumwa kuko zahoranye na Yesu Kristo. Paulo yaje nyuma yuko Yesu Kristo amaze gusezera intumwa. Gitabo kirambwira ngo somye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ngubwo Paulo yinjiraga mu bandi ashaka kubereka kuko yahamagawe ngo ariko abandi ntibamugirira icyizere. Abana n'intumwa ngo ibyumweru bibiri bataremera kuko Paulo yagiriye agakiza. Ngo nibwo bamubazaga ba Petero baramubwira ngo ese Paulo we kutigeze ubona Yesu ko turi mu guca mu mudugudu duciyemo bakatubwira ngo umugwayi wari urimo wamukijije. Twagera ahantu twasanga ikanisa ryafungutse bakatubwira ngo ninde wigishije ni Paulo. Iparuwase nshashiri mu gufungurwa yose missionnaire ni Paulo. Waje ryari wavuye muri biriya ryari ko wari umugizi wa nabi wameze gute? Paulo abwira intumwa arababwira ngo uyu mubona Paulo bana sifiwe. Ndi umwana ngumeze ngo kumugore atukuza mukombozi. Ngo wawundi umugore azabyara ngo bazi ngo yaraciye. Ngo meze nk'umwana w'icenda ngo wawundi umugore azabyara ngo bazi ngo yaraciye. Bagira gucya mu muhana bakabona umugore arakuriwe tesewe. Ko twageza tugira ngo waraciye. Paulo arababwira ngo nanje niko bimeze nanje tunguranye. Ngo ariko ibyo nzokora ngo biraritubiza umwana mukuru. Ba Petero baca bugufi barika. Bemera kuko Paulo yahamagawe. Iparuwase ya mbere yabwirije ubutumwa cyangwa se yandikiye urwandiko ni iparuwase y'Abagalatiya. Gitabo kiratubwira ngo Abagalatiya bagiraga ibice bibiri. Bagiraga amajyepfo bakagira n'amajyaruguru. Bwa mbere yandikiye amajyepfo. Niyo mpamvu uzosoma zino zandiko za Paulo bakakubwira ngo urwandiko rw'Abatesalonike niko rwasohotse mbere. Rwasohotse mbere ariko siko rwanditswe mbere. Tuseme amen. Urwandiko rw'Abagalatiya kugira ngo arurangize yarurangije bitewe n'intambara zabaye mu itorero ry'Igalatiya. Nababwiye ngo turaganira ijambo rivuga ngo intumwa ya Kristo. Dufite intumwa z'imiryango, dufite intumwa z'amafaranga, dufite intumwa zihamagaye, dufite n'izindi ntumwa zabaye intumwa kubera izo zitunze. Ariko ndababwira intumwa yatunguwe ari we Paulo wa Kristo. Tuseme amen. Ari we Paulo. Igalatiya ngo bagira intambara kubera umurimo yari yaharemesheje umurimo ukomeye cyane. Arakomeza aragenda aje za Efeso aje kuvuga ubutumwa bw'Imana. Ariko ngo akigerayo yumva amakuru mabi cyane ngo kuko itorero ry'Igalatiya ryagize intambara. Erega gucika kwa makanisa no kugira ibibazo si ibyo bunyine byaherekeye. Erega
kuza abantu bakavuguruza ubutumwa si iby'ubu nyine byaherekeye ngo haza abandi bantu inyuma ya Pawulo ngo batangira kubabwira ngo ubutumwa Pawulo azabigisha ngo ntiyigeze abona Imana ntiyabonye Yesu. Pawulo yari umugabo wari warize, Pawulo yari umugabo wari ufite ibintu, ngo barababwira ngo Pawulo azabigisha iby'amategeko ntakabigisha iby'umwuka wera. Ngo yaragira doktora zitatu mu bucamanza, zosoma igitabo cya Luka, ngo usibye barana nta wundi ngo wageze usobanura Bibiliya mu Giheburayo no mu Kiyuda usibye Pawulo. Dr. Luka byaramunani. Paulo uje Makedonia, tuzamura Imana ikibaye. Haleluya. Atukuze mukama eraseni mandomaro. Ariko ndanezerewe ba Pawulo we I love nabaye nkumuvugaho ndanezerwa nabo numva anjanye ibindi bintu. Nibwo natekereje ngo mari gitangaza hari umuntu hano nijoro wamunyandikira arambwira ngo ariko ngukundi wo kwemera ngo ejo tuganirize kuri Pawulo. Ndambwira ngo umwuka numwe, sinamusubije ndamubwira ati sawa umuriro uraka, ariko naje Pawulo yari kwabira mu mutima wanje. Mwene data Kanyamba simuisha kuko gansigiye ko yari yohereje. Tuseme amen. Zamuri Imana ikibaye. Haleluya. Itumwa ngo yahamagawe na Kristo ngo itarigeze yahamagagwa n'ubwoko. Inama z'imiryango zarateranye ngo tuguhisemo wowe Kanyambo, tuguhisemo ngo uzotubera umuvuga butumwa. Gasinzira turicaye kwagwireka twemeje kuko ugomba kuba pastoral. No, soma igitabo cy'Abagalatiya ngo intumwa itaragizwe n'abantu. Ndanezerewe kaga munda makotokoto. Tuzamura Imana ishubahe. Atukuze mukama. Reka mvuge kuri runo rwandiko rw'Abafilipi niko twahereyeho dusoma. Igice cya mbere Pawulo yandikiye Abafilipi ngo ashaka kubereka urukundo ngo bamukunze. Iki gice kindi twasomye cya kabiri kije kurangira ngo yari shaka kubabwira amakuru ya Epafrodito ngo ibyo bamutumye kuko yabishikije. Nibizikunda ndaza kugira ku gice cya kane yavuga ibintu bikomeye. Ariko tuzi Paulo we ni umuntu kubera ibyo navuze ni umuntu we yandise aravuga ngo se ngo gwereka bavuga ngo akumbuye Magufuri na Pawulo ngo bamubwira gufa ngo ubu nyine ngo yo kwemera. Nawe ari umuntu w'umukristo kirarira ku ijoro ngo yofa mbikunde sangwa simbikunde nzofa. Icyo kandi ikintu kitaza gihinduka kidasaba idolari nta makitamo. Icyo cyo nushaka ucemera ubu umupagani ubu umukristo randevu ni rusororo. Nabonye cyandika ahantu ku rubuga ndaseka cyane sinasubiza ariko none ndahumiwe. Herega kuvuga ngo mfe n'ubu nyine no bishaka umuhamagaro igihe kitaragera sinopfa. Pawulo yarababwiye ngo gufa bintera inyungu. Umunsi abasirikare b'Abaroma bari ko bamufata arababwira ngo rega bene data gufa si ikibazo kurinje ngo ahubwo gufa no gusatiriza Kristo. Ese si uyu muntu wateye gute? Afande yarabatumye kujya bamufasha kabiri kugira ngo bamucemo igihanga. Hata umuntu waduhawe yatubwiye ngo ntafite ubwoba bwo gufa ngo ahubwo gufa ni safari mwirukanza ni nka foibe. Ariko bawitonda atukuze ikagucuranga ndatumurongo. Muzamukunda se ngo bababwire impuru yaha muyitegera amakuru neza. Tumwitaragizwe n'abantu yagizwe na Kristo. Yandikira Abagalatiya kino gice cya kabiri. Abafilipi Pawulo ngo yagize intambara. Urugwandiko rw'Abafilipi uzosome neza igitabo biza bikubwira ngo ruratandukanye n'urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo yandikira Pawulo yandikira Timoteyo ngo yagwanditse ari mu menyuru.
ngo ari ku rugo aba Filipi yagwanditse ari muri gereza ariko atambaye iminyururu, ngo yafunzwe igifungo cy'imyaka 2 afungishijwe ijisho, ngo kandi yemerewe kwigisha buri wese nguje kumusura. Gereza imuha agahunda, imuha amiga yo kwigisha. None ngo abi Filipi bamenya amakuru kuko intumwa Pawulo amaze kuva iwabo ngo yafunzwe. Ngo bakimenya kuko Pawulo yafunzwe, ngo bakusanyiriza hamwe ngo ifashanyo yabo. Usoma igitabo neza ngo aho Pawulo yari afungiwe ngo inzu yari arimo yarayishuraga. Ibifungo biratandukanye. Ubundi baradufunze na Dawudi. Nageza nsoma ibintu simzumve kujya natwe tuzofunga. Sengo uyu Dawudi ndabesha se. Intumwa itaragizwe n'abantu, yagizwe na Kristo. Ngo abi Filipi bakimenya ayo makuru ngo bafasta imfashanyo yabo, bakusanya amatorero yose y'i Filipi, ngo barababwira ngo dushaka imfashanyo yo kuja gusura umuvandimwe revera wacu, bishop wacu yarafunzwe. No, tugomba gutora ngo umuntu w'umwizegwa ngo uzogira ibintu azodushirira ngo akabihuruza kuri Pawulo. Mu bizegwa bose mu badiyakoni bari bahari ngo bahitamo Epafrodito, mu diyakoni nyakuri umwizegwa. Muri kino gihe tubuza bizegwa. Itorero ngo riheza Epafrodito, ibintu riramubwira ngo mwene data agenda uzoje kutubwirira Pawulo ngo pore cyane, twamenye ibyamubayeho ariko ngo ko turamusabira uko bukeye nuko bwishe. Epafrodito ngo yakagendaga mwisafari mu rugenzi ngo arugiriramo intambara, arugiriramo intambara kandi atwaye ibintu baramubwiye ngo uri umwizegwa ntiyakabure na kimwe kizogira gute kizohuruka. Zosome neza ngo bakigera mu bwato mu nyanja ngo ubwato bugira ikibazo, burashubangana. Epafrodito atekereza ubuzima bwe, atekereza ukuntu itorero ryamuhaye ibintu rimwizeye. Ese bino bintu nibitwagwa n'amazi uzobwira abi Filipi ngo ibintu byaratwawe? Atukuza mukombozi ko banyizeye. Ko kubera izo mpamvu Epafrodito ngo yinjira mu mazi aroga kugira ngo azobone uko azoshitse icyo bagize gute bamuhaye. Aroga mu mazi ngo ahuruka iruhande rwa Pawulo. Zosoma igitabo Pawulo ngo agishika ngo akibona Epafrodito ngo aramubwira ngo umutima wanje uraruhutse, mbonye umuntu uzombwira amakuru y'i Filipi. Ngo ariko Epafrodito ngo aje kuhahuruka, ahahuruka yagwaye, malaria iramufata. Niwe na nyirabukwe wa Petero bagwaye malaria muri Bibiliya. Nukuri yatugezemo asigaye abana natwe we, wino w'Imana yerawe yozuwe umutima uraririmba yuko nabohowe rwose we. Negere umwami Yesu we, bana we atimiza na kote pare de jina. Umutima uraririmba yuko nabohowe rwose we. Negere umwami Yesu we, midimisa muketa kotandala ezomera. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Atukuzwe Bwana Yesu. Medomela ribita Karima koti. na finongre de laga. Nimbona ndenze wa musozi we, soririmba hosiana we, imara kwambuka mwarusi we, bana we. Hallelujah. Itumwa itaragizwa n'umuryango, niyo mpamvu itumwa iri mu gutagwa imishukushuku. Pawulo yari kwakubitwa imishukushuku Kanyamba we, agafungwa igitondo n'umugoroba papa, agatukwa muri karitsiye yageramo bagahamagara ngo abagabo 40 bakicara. Uzosoma igitabo cy'Abakorinto
ngo basaga 40 ngo baricara ngo baravuga ngo ntituzorya ntituzanywa ngo tutarabona intumbi yande ya Pawulo. Kuba intumwa ya Kristo si amafyeri, kuba intumwa ya Kristo ni ukwakira imijugujugu. Hakika ya Mungu. Sanga kuba intumwa ya Kristo ni ukwitwa kabwa mu muryango, ukitwa umugabo ntawe mu bandi ukabigicibwa ukabutariwe kubera kuko si abantu baguhamagaye, uhamagawe na Kristo. Pawulo ngo Epafrodita akimugeraho ngo amushikirize ibintu byose itorero ryamuhaye atabuze na kimwe, ngo agira umwete wo kwandikira ab'Ifilipi urwandiko ngo kuko ibyo Epafra yabahaye modema sukala mukengele abinyumuka kula nawe ilibanga losiziko nabo banga banwe bayisiwe hohe bayikolela bayisiwe Abayisiraheli bagashaga Misiriwe batali boshi bagahike Kananiwe ngibabo bamalila mushamba we ngibabo bamalila mukibugo we ngibabo bamalila mushamba ndabonye nono tuzamuri Imana ishubahe Tukuzwe. Hallelujah. atukuza mukama Rina follow me. tambe na sinima Timiza neno. Koloma na farga. Abayisiraheli bagashaga Misiriwe batali boshi bagahike Kananiwe ngibabo bakamalila mushamba we ngibabo bakamalila mushamba. Hallelujah. Ngo aravuga ngo yememe ngo nimubona Pawulo ngo agazi ngo Epafrodita agazi imbere yawe ngo muzoshime muzonezerwe n'umugabo ngo wo kwizegwa ngo izo mwamuhaye ntamaki atigeze ashitse ngo nubwo mwabashe kumva amakuru ngo yaragwaye si ikinyoma ngo kugwara koko yagize gute nigeze kuja mwivuga butumwa ndagwara twari kumwe na Kanyamba si ikinyoma bijya bumvishije naragwaye. Hakika ya Mungu si kinyoma, si kinyoma. Mongolo banda kubitira mukabase dawa siki ela sani atukuse. Hallelujah Yesu. Cyangwa sose Kurwara ko yararwaye. si kinyoma Yego. kugonjeka amegonjeka. Hakika ya Mungu arababwira ngo mwaba Filipi mwe kugwara koko yaragwaye Epafra yaragwaye ariko ivyo mwamuhaye yarabishikije itumwa ngo itaratoranijwe n'abantu nokora kwima niyo mpamvu mu gusanga abantu bari mu tuguni baratoranijwe n'Imana. Hakika ya Mungu kono kuri kwima Pawulo we tutaona mbinguni, tutakuona mbinguni. Ninatamani sana kukaa siku zote we pamoja naye Bwana we katika utukufu. Hello matiwa di Kwangu mbinguni. Aiwe kwangu mbinguni Uzuri we. Kwa mbinguni wapita we yote uko. Aiwe Kwangu mbinguni. kwangu mbinguni Uzuri Kwa wa mbinguni wapita ijuru tuzorijamo yote uko. ijuru tuzorijamo. Ibrahimu ngo yigeze kurangiza uwo mudugudu
ukuntu wubatse ngo abwira Sara aramubwira ngo wihangane igihe gito tube mu ishitingi gusa hakika ya Mungu tutaingia lango lake kusifu Mwokozi tuzoja mu ijuru ba pastor tuzoja mu ijuru n'ukuri kw'Imana ejo bundi hari kanisa riherutse gusora afishe yanje ngo bageze hagati baranyanga lakini tutaenda mbinguni ijuru ntirizotwa hakika ya Mungu barananga baravuga ngo ntibashaka mubo bakeneye tindimo kuko sinahamagawe n'umuryango ndintumwa yahamagawe na Kristo akunza uzaneze tanda mukadayimu impamvu zose zibi ngibi nuko abantu batagikora akazi mu materaniro nta operasiyo ibera mu materaniro ariko kuneza twohindura ibintu operasiyo igatangira ikaba mu materaniro bafana nk'aba Rayon Sport nta bufana nshaka Paul niko yanditse mu Filipi wese ngo nukubashimisha mbikeneye biragatsindwa tabafana tabo sindu mukinyi wa kabumbu hoya Fred we niba ugitegereje ngo uracaririmba abantu banezerwa bakoma amashyi bataratanga commentaire ngurikizeze umenye ko watahereza hakika umwe ngo niko yariko yandika ejo nako yandika umuntu ngo guyereka se ngo azaje mwivuga butumwa ngo kuri aba yarambiwe umugore gusa ngo agahunga hakika ya Mungu mpunga umugore se ni mayi niki duhunge mayi duhunge n'abagore ariko batarasobanukirwa Yesu baragowe ndi umugabo wohunga umugore niba ari ukugwana ntitwogwana ariko gusa gushaka inzira za Satani kumenyesheje kuko nahamagawe aryohera cyane nawe ukiyuryoha tarasamera imetanganda kirima proteze fina haleluya mubabari nsoze bazongere bampeze akabiri ngo ubuntu gukora neza kugira ngo bakugarure kikaya Mungu ibintu byarakomeye mana we turagira gute turaja he ngo ntabutumwa ngo baguyerekana baruboneka ngo nabakamusore ngo ntibaze baje mwivuga butumwa ngo ingo zarabananiye ngo urugo rwarananiye akikaya Mungu ibo bazishoboye bagiye ariko ntakibazo mureke zitunaniye hakika ya Mungu utarumva telefone yaje nakwandikiye ngo naburayi cyangwa nabwiriwe ariko kubintu umwa biragoye ba jukujuku apotre intumwa gitwaze ejo mundi aratubwira ngo ugwego ageze mu ntiyo bakitongana n'umuntu wamuvuzeho ijambo ribi gute ngire gute umuntu afite tamuhungabanyo nawe mwe yonkorera uko gwiko nubwo naje ntari mu gwego gwiwe ariko singifite umwanya w'amakuru y'isi kugwanje ruhande Pawulo yaravuze ngo mubane n'abantu bose amahoro nukuri kw'Imana yo mu ijuru nguyu bose ko tuzatujana sindagira ubushize twagiye mwivuga butumwa arije wabajanywe n'uyu nguyu babagabiri nk'abaransika ndavuga ngo icubahiro kibiki ikima ko nukuri kw'Imana ngaba twari turi kumwe nije batumiye nanje ntumira babacu turajana ariko ngo dushike kubera ibihe byiza tugize bose ko bamuheze nk'umutima wanje ugira guturanezeko Dawudi bamuhinka umutima wanje ugira gute
nimwe se ni kisharirizo kugeza kuko babazwa nuko wanyu bamugiriye neza uracyari umuntu ukibabazwa n'ukundi none se tishimye kuba bahinduriye bose ku buzima turi kumwe nawe none zegwa rya tuzojana nawe kugeza ujuji zo gukoshanya nese ninjye uzoja gufata irembo zama mabwe kandi nti tuzokwa ibi by'igihushahusha by'ifaranga gaju na kigondo kweli none zego umutima wanje ukagubwa neza isi paste tugire gute dukora iki kugira ngo muza mudutumire nitumwitaramaga n'abantu arababwira ngo mwabagaratiya izo ntambara zabaye mbamenyesheje kuko nje Paulo sinatoranijwe n'umuryango nahamagawe n'Imana data yanzuye nari mu rupfu kubera kuko ntaramenya Yesu nta buzima nari mfite yaravuze ngo ibyarindamu yanje nabihinduye kubiki igihombo ku bwande ku bwa Kristo herega natwe tugira imirimo twoyikora kandi yogenda neza ariko yabaye igihombo kubwo gukunda nde Kristo nukuri kandi nti tuzobaho nabi nta mupagano uzambara neza kuturusha nta mupagano uzarya neza kuturusha nta mupagano uzigisha abana be kurusha banje ntibizoshoboka cyo ndikizoshoboka tazaba mu nzu nziza ngo mbe nzuba mu nzu nziza umugore wanje azambara neza abana bazambara kubera kuko tunze umugabo bilioneri ohe umugabo ushinzwe abandi hapana umuyobozi w'umudugudu umugabo Yesu Kristo wapfuye arazuka zufumura Equity gafumukira mu wanje kindi gihembwe Ecobank gafumuka kubera kuko dutunze Yesu Kristo hakika ya Mungu nzampembwa buri kwezi kandi mpembwa n'umugabo ahemba neza ntiyambura ariko Yesu uraryoshe zokurya guhera bukugeza duhurutsiriye atukuze mukombozi Hallelujah. soze haleluya Hallelujah. nizo bikenewe nintumwa biruta we nintumwa itarahamagawe n'abantu papa abavuga bavuge abagureka urintumwa itarahamagawe n'abantu yarabyihanganiye Paulo yihanganira iyo mibabaro aratukwa arakubitwa bari ko bamutembagaza mu bitebo bakamwinjiza mu gitebo muzi gitebo bamwe hano ntibazi gitebo ni ikintu cyageze gifata ibishingwe n'ibiki zose ariko Paulo ngo umunsi umwe yakijijwe n'igitebo baramushukunya mu gitebo neza aratembagararika hasi ariko uzi umuntu wafata ngo baramufashe ku nyanja ya Mediterane reka nsoze atukuze mukombozi ngo baramufata ngo baraza amaguru yiwe mu ruzi ngo amaguru araruhara bomba ngo bazana imbeba zitangira kumuryaho mbeba ngo za kizungu zitangira kumutontoma ngo bamuzirika kandoyi ngo bukeye mu gitondo ngo abasirikare baramubwira ngo ese paho ico kuruhutsa imibabaro ni igiki ngo arababwira ngo nuko mwuzanira Timoteyo tugatara ariko bararutana tiyasaba ngo bamuhambure iminyururu tiyasaba ngo bamukure mu mazi arababwira gusa ngo nobona Timoteyo iruhande rwanje kuko ngo yageze avuga ngo aza kumbura ngo Timoteyo ngo karuhaga kumbura n'amarira ye tekereza gukumbura umuntu ukazukumbura amarira ye ntarukumbuzi tugira bariko ngo yongera imbere umutima wanje woruhuka no kumva iminyururu icitse no kumva amerewe neza bakundwa b'Imana torero ry'Imana mureke duhitemo kubera kuko waduhamagaye si umuntu waduhamagaye ni Yesu Kristo waduhisemo ni Yesu niba ukiririmba fofo ugitegereza ngo famiye yacu abasinzira tuzoza tuguhe gift ntayo uzobona ahubwo turacagutuka tukwitikirara tukwite mubi kubera kuko wagiye muzo bamwe badakeneye nimba ugitegereje ngo benshi bazogukomera amashi bakubwire ngo wagize gutya bose ko nguziyobora neza ukomerwa amashi ibyo niba ukibitegereje jambo riravuga ngo Yesu yaje muwe baramwanga ngo ariko bamwemeye bagize gute ngo bariko bamufata ngo wabzawe na Maria nande na Yosefu ari bwiwiwe wadupfiriye waducunguye
ariko azamubuyo baramwihakana. Wowe urinde utokwihakanwa n'abantu, wowe urinde utotukwa na pole, urinde. Imana ikwagura ikomeze kugirire neza. Hari umuntu ucagiye na pole Imana yari mupashije imodoka akaza twanga ngo ese ngo niki cyabaye, niki cyabaye Imana yahaye wacu imodoka, niki cyabaye? Nawe gusa turi mu guha abantu rifite tuyiheruka wa munsi sinzi aho yagiye, uzufata ikonje imwe ijana abayumbe. Kandi Imana ikomeze kwagure n'andi makampani y'imodoka ziracyaza kubera ko kuwakoreye Yesu ntazamwara. Harabivuze ku cyumweru twageza tuva Kimironko na Napoleo tukaja gutaramenya Mirambo n'amaguru hirya mu Gatare neza iriya hirya n'amaguru, tukarara dukubita Sankara nguru, tukarara dukubita papa mu gitondo tukagaruka n'amaguru. Yesu akababwira ngo nzobagirira neza, ugategereza pi. Ariko umunsi umwe umugore mwa ADPR ngo nkubite hano arambwira ngo mva umunyenga. Mugore yansoreje amasezerano ba kwa muganga bananiwe kumana biracashoboka we, famiye zose zananiwe kumana biracashoboka, abisi bose bakwanze kumana biracashoboka. Twahwereye imbeho yari yanyishe imvura yanyagiye arankubita hano ati tege sauti ya Mungu naongea umva umunyenga w'Imana. Ati Imana irakuzengurukije isi, irakuzengurukije isi. Nabonye umuntu mu gitondo yagakomantaho ngo se ngo umuntu umuvuga butumwa ngo bamutegera indege ngo akaja ngo gutongana. Ndamubwira ati nuko utarayijamo, nishari rikwishe gutarayijamo, tuzi umunyenga ubamo. Twari twazurira se pisemo Yesu murutisha iby'isi byose ngo andutira no gushimwa n'abisi bose. Ntacyo twitwaye abavuga bavuge kubera ko kuko twahisemo araryoshe. Hakika ya Mungu none ubutako ndayipanga zozana n'umugore hano mwivuga butumwa bereke noneho ko mutazamwira ngo umuntu twaramashije n'ibinaba ngombwa na mama zo mushira imbere n'abana mbabwire Paul tugende tumikiya mokozi. Ariko Yesu araryoshe ba tumikiya mokozi shosho tugende aje imbere kubera kuko twahisemo ni Yesu. Aradutunze Kanyambo we, yatugize abagabo mu bandi, yaduhaye isura nk'abandi. Icyo tuma tutamukorera ni igiki? Icyo tuma tutamukorera ni igiki? nta data nigeze mbona data ya Frank iri mutoya, ariko Yesu Kristo yangiza umugabo ngo numara bisi ngo baravuga ngo nikange. Never. Mfite umugabo uruta abandi bagabo ni Yesu Kristo. Ntumwe itarahamagawe ntabwo data yasize yanditse ngo gwireka zo muvuga butumwa tibishoboka. Yarankunze nari umuhungu yarankunze ariko ntagwandiko yanditse ngo gwireka zo bintumwa. Mama wamzaye ntabwo yahisemo usibye umugabo waturemye wenyine. Aravuga ngo sha uzoba umugabo igihe batari kubabona kuri umugabo ngo uhisemo kugukorera. Intumwa itarahamagawe n'abantu ahubwo yahamagawe n'Imana. Ijambo ry'Imana rituganze. Twongere dukomere Imana amashyi cyane. Arakoze cyane Imana ibaha umugisha. Reka nsabe bazana igiseke hano dutanga ituro ry'ivuga butumwa. Bazana igiseke hano. Itangazo rihari kuwa gatanu tuba dufite amateraniro hano, masaha twajyaga